درباره او مشتمر و گوتوبیجن هم آبوری هم ین سیاسی دناوا پارلمانتوی تینه کرن او گفتگوین لان سیاسی دربا پارلمانتو عراق تینه کرن و بگهن چه در انجامه که آیا اف ریکفتنه دل برچاف هنه ورگتن یا نه من میوانه که برز کاظم زبیدی شارزای سیاسی که الاستودیت گلمه ده برز کاظم ایوار باش تو بخیراتی جبو کردستان 24 دو روژن رابوری گرمکا سیاسی باش لعراقی هبو مشتمرکا باش سیاسی لعراقی هبو و خواندنا و چه بو لسر وان گفتگو مجارین سیاسی لعراقی که در باز بوین نعم بدءا تحية لجناب دەستپێکی دا سڵاوەتە و لە کەناڵێ بەڕێز و گەلی هەرێما کوردستانی بگەشتی لە ڕاستیەدا هەرسەنگاندنا مەش بۆ وان بۆ یارێن بودجەیە بتایبەت و ئەو بودجەش بۆ 3 ساڵایە جهێ مشتومڕیەکە مەزنە و ji بال کتلeyên siyasî ve hatiye darêtin nek ji bal kesên pispor ve û her hikûmetek jî ger budceya xwe bixe xizmeta hewcedariyan û her wiha karguzariyan em divê bawerê de ne ew budce zêdetir ji bo berjewendiyên kesî yên taybet hatiye darêtin zêdey ku di berjewendiya giştî de be ew pirsgirêkên gel herêma Kurdistanê di budceyê da çêbûne ez divê bawerê deme ku destekê veşartî li pişt wan bûyeran heye û di demekê de wekê te gotî ku di 12 ji sadê nahête hemberîkirin bi budceya herêma Kurdistanê eger tu lê binêrî ew pêşneçûnê li herêma Kurdistanê hatiye kirin gelek ji wê budceyê gerek zêdetir em اگر قوسك دي تبحث 112.67 پشک هرێما کوردستانی کریه گەلەجا هەنێک پارلەمانتار و لایەنên سیاسی چالاکوان di nava Iraqê de der rexna ji hikûmeta Iraqê digrin dibêjin ji parlamentoya Iraqê dibêjin ku ev avadanî û ev îmar û pêşkeftina herêma Kurdistanê li ser pişka Basrayê bûye yan li ser pişka Bexdayê bûye di demekê de ku ew beşe budceyê kêm ku bu Iraqê têtin û li 2014 heta niha budce li Iraqê li herêma Kurdistanê ji qete kiriye tu dibêjî bi çavê xwe dibînî avadaniyeka zor, emniyeteka zor, geşedaneka zor di nava herêma Kurdistanê dibîtin. Ev eqliyete boçî yani bi şêwazekî helxeletandina xelkî ye, helxeletandina cadeya siyasî ye, giştî ye. Boçî wiha hizir dikin, wiha fam dikin ku ev parê Basra û Bexdayê hatiye herêma Kurdistanê û avadaniya pê dirûst bûye. بله برای هیشا از یکم جه شاهد حالان از لحریما کردستان دجیم جبو هیاما 4 سالا من از لحریما کردستان بویم و همی او پیشده چون جی من دیتنک و هاد روشوی دبونه از خود رچلکا من باشورن و مامن من جی باشورن بغدا و ناصریه و بصرانه اگر ام بیجن و هندن کنه بحثا و 12 صده دکن بیجن جه بصره هات یقود گرنج بو حریم کردستانه او آخفتنه ونه ینوان کسانه گرک باشه گرد جه صده 12 او پیشده چون به هات بنکرین لحریم کردستانه که او جساده هشته و هشتا کش بو دورین دنین عراق مای او چلی هات کانه او لحی کانه پیشده چون هر کس اگجه ولاتین دنین اوروپی ین هر درکا جهانه بین سردان عراق بکن بریاکو بچن سردان بغدا بکن او هولێری هەڵدەبژێرن لەو ما هەرێما کوردستانê û pêşdeçûnên wê avakirinê bûyne cihê balkişandina welatên cîhanê eger herêma Kurdistanê karî pêşdeçûnan bike ew dahatê dîke li kêriye bû kî veçûye
بعيني سال 2010 بودجه تجاری هات ترخان کرن و بجبو بصره نهات آودان کرن هر کسک بخوازه بحثا بکه بلا جاری کسک داد پرور به پاش بحثا راستیان بکه گر تو بحثا هرما کردستان بکی گرکل سرت تبیجی بصره جوانتر و خوشترش هولره لی دمکی ده نبیجک و بصره جوانترش برکو هم دبینیم بویا جه کمبونا پاشمایان همو او بودجه یا کتو بحث جیده که یا زیده و ساده 12 آنکو 88 ساده و که از خوشی پاره زرب از دبیم همو هاتیه دزدین از بتریلیونات دیناران هاتینه دزدین و رواندن لو ما لوی داره بوش بومن بحثا هرما کردستان نکه کوس جسات 12 بودجه بریه و بودجه دولتیه هن بودجه تقینر هنه کو هاتین دزدین باش او نمیشه اف هرما کردستان راضی بو لسر 12.67 هاتیه پسند کردن بویا قانون بویا یاسا هاتیه پجرانده به زورینه آدنگیر پارلمانتاران نها ماده که ماده 14 کوبوی کیشه مشتمر دناوا پارلمانتو عراق دا دست بکیریه بشک فراکسیون ناوا پارلمانتوی تایبت فراکسیون پارتی دموکراتی کردستان دبیجت ام به هیچ شیوه که راضی نابین کو اراده خود لسر ما بسپینن ام قبول ناکن دویتن اف ماده به تفراس کنه لگوری وی رکفنامه دنابر حکومت عراق کردستان حکومت عراقاتی کردن بسیار اویا آیا چارچوبه هماهنگی يعني إدارة الدولة كو بيكينرا حكومتها حكومتها محمد الشيع السودانية بيكينرا برلمانتوية اف بابت مادة 14 يعني بروجه ياسب شوية كي گشتي لغوري ريكفتني دي در باز كان كو همو لعنك راضي ببن والله المشكلة دراستي دا كش از دبینم درز محمد شیع سودانی سرک وزیران و عالی سیاسی لعالیه که دنه و دست کاری کردنا بود پروژه اصلا بود جیجی او جیش عالیه که دیه لو ما او بحثا از بود دکم دبینم رشنویسک دچش بو ایواره گوهرتنک تداتی کن ایواری دچی جبوس به گوهرتنک دلیجناو پروژه اصلا داتی کن لو ما نها ام کتینه همبری والاتیه که ملزن لهمبری هن آلین سیاسی کو بمبست او غیران چه کریه او همو پروسه دوی همو پروسه ده لو ما از دخوازم بیجم کو از سر راستم هن دستین چپال هن بجبوت بجی کرنا اجندا که جبو فشار خستن سر هرما کردستان او کو اصلی تگهشتی او یک بساطه او دسته که درکی هيا دوی ناف بریدا دخوازن کو کیانی هرما کردستان لاواز بکن یا خود شیوه که شیوه مترسی بخنه سر کیانی سیاسی هرما کردستانه بله دستین درکی هنه و دولتک جی بدیاری کری هولا لاواز کرنا هرما کردستان و قواره یا گرنگ دده هرما کردستان هرما که ناف دولتی جواد اطراف للاسف هن آلينا هن آلين نافقوينا هاو آليكاريا ولاتن در دوران دكن اگر ام بزمان عربي بيج ام از بيج بداغ و ام پسمامي منه دي سركفتي بيتن اف دست دركي او تعاون نافقوي وكتود بيجي قال دست دركي بو تيقدانا روشا سياسي هرما كردستاني قوارا سياسي هرما كردستاني و بکار بی سرکفتی بیتن
لا ما اعتقد نخیر از دوی باور دنیمه هرما کردستانی بس نکار بسر هرما کردستانی دا سر بکوش برکو هرما کردستانی حکومت هرما کردستانی بخوینی هاتی آودان کرنو به قربانی دان هاتی آودان کرنو به هفرجیان آشتیانه نوبانگ خود در کریه و از بیرته بیرامن سال 1909 یعنی سال نوتان دا هرما کردستانی همو در دور آوی جد ترسوان هرما کردستانی ابو لید داویه دا بینی کو هرما که آشتی خوازه هرما که جیران دوسته و که من گوت ترجی ولاتا که جیران بدست نشان کری نخوازه هرما کردستان سر بکوه و بکاره به هفت پیمانی نو دولتی دا بجدار به گله جان سرکردین سیاسی هرما کردستان حکومت هرما کردستان دبیجم بدره جایا سالان یعنی پشتی 2023 هرما کردستان حکومت هرما کردستان همیشه آماده بوده بو بابت گفتگویان بابت دانستاندنان انجام دانا ریکفتن هاتی نکرن بنویسی به آماده بونا نتوین یگرتی لعنین درو لی ریکفتن لبغدای لرزوکن ناهین جیبه جی کرن صدم چیه دما تو ریکفتن اکید که پشیمان بیاور ریکفتن آخو افوکاره چیه البغدای دروز بوا من بقلق براشقاي بحثيتك ازي جبوتا بحث كم تهلينات كانال اندن جين كردستاني اس نابجم كواس اس كسك اكنجي هرما كردستاني ما الجهه داخليك وهندك آلي دنافا هرما كردستاني جدهنا هولا لا واسكرنا هرما كردستان دنا افجي جهه داخليه لي او نكارن و ارمانجي بدز بخنج بركو هرما كردستاني وك من قوتي سر بنجهه که بهز هاتیه دامزراندن و بریک راز جدا چویه و دجمن جی او وان آلین از بحث دکم بویه که دبینن کو وان ولا اکشبو وان هیا و به خالا هیز جی دبینن لی از دبیجم او داوازن و دروجه کشت داواز دبن سرکردین عراقی یعنی حکومت عراقی وها يعني داسته که دانه کو بکمنه جیر حیمنه و گوشار وان لانن کتو بحزیج دکی الاطراف العراقيه الاليين عراقي واس براشقاوي بحث كم الاليين عراقي نخوازن هرما كردستان پیش ده چونام وان او جبركو قال عراقي دبينه چه پیش ده چونك لهرما كردستان چه بويا و مديجي ين جروبا تشريني چكر وان چه بحثا هرما كردستان ذكر سركدين كتلين سياسي از هرما كردستان سروك مسعود بارزاني جي بدياري كري من ديد چاوا تلفزيون ده لشاشين تلفزيون دركات كوي قوت بيج هيفي جيكر كو حكومتا عراقي بيك بينن بو دست بهانا وچوني جبو عراقي ورش نويس جيرا آمادا كر لي او هم حکومت عراقی هم حکومت هرما کردستان اللي هم بر ازمونه کینا کو اوجی پسند کنا پروژه یاسای بودجه عراقیه اگر اف پروژه یاسای لگوری خواسته که حکومت هرما کردستانه بشک جلان کردستانی در باز بو هات پسند کرنده بیت بنمایک جبو چاره سرکنا تماما او کیشن معلقین هلاویستی دنا بر هرما کردستان و عراق دا والله مو قلت لك هو عباره عن حجج هي الموازنه يعني كان السيد الكاظمي بودجات هني تشتكي بتشوكنيه مادي دما مصطفى كاظمي پست سرک وزیران دابو چند جاران هرما کردستان دچود کنگرین عراقی ده بجدار بو اللي او هر وها جبو بکانینا حکومت عراقی
دخواج سرک بارزانی کرد کو آلیکاریام بکه از نزانم چمانها او جوا جسوز خوا پوشمان دبن لی لو ما از خوازم بیجم کو دستکی درکی هیا کو دخوازه كما أمر خارجية بو برونتر نابيجي والله تريدون أقولها بصراحة بصراحة گر بخوازه از بالراشقایی بیجم از بیجم ایرانه بله بو إيران ایران نخوازه چه بودجه عراق خوازیتن چه وان رکفتن اندناب برا حريمي و عراق داد خوازیتن نخوازیتن کو سقامگیری اولهی آسایش دناب برا هر دو حکومتان دروز به دناب چه دا دروز به اولا ایران دست بگیده ایران هیبت خواستر عراق به صد هشت سپاندیه او یک دو جی من دپرسه و از جی خواست پرسیار جی قاانی دیگم چه کاری تهیت رو هر دو جاره که دی بغداد به پرپسین سیاسی را دجوه دبی وها بکه چه تکلیاته چه پیوندیاته به بودجه عراق رهیه او ام لیتی هشتینه اما رئیس هجبو ایرانی نه چه کار هیا لویده جی او هر کس او کو عراق بروید به ایران او نخوازن هرما کردستان آلای بلنداهیان بلیزه او نخوازن زور باشه برای زبیدی کلمه ببینه ام دی بردامی بدینه گوتو بیش اخولی بزانین دنوا پارلمنتو عراقی چه رود داته برای زبیدی اف نوچگانی ما آکام بود دیگل صباح صبحی پارلمانتاری عراقی بود گفتو گویا کرد گوت هش يعني برچافرونیه که وهانیه لی حول هنه جبو چاره سرکنا وان گیرو گرفتان تایبه لسر پشکار ما کردستانی شایستین دارین هر ما کردستانی لی پرس اویا يعني نیتک جدی هیا لعراق کو ایتی بس چاره سرکنا افهمو کیشین هلاویستین دنابره هرمی و هتانها کو هینا يعني نهر ما کردستانی چلی گریده نه عراق چلی گریده نیتک جدی هیا کو اف کیشه بهن چاره سرکرن نعم اعتقد باورم وایە الموازنة بێگومان تێپەر دەبێت چونکە وشار هەیە لە وشاری چینی و دەوڵەتی هەیە بە تایبەتی باڵیۆزی ئەمریکا کە ئاماژەی بەوەدا بوو بێگومان ئەم لێدوانەی کە باڵیۆزی ئەمریکادا بوو داوا کراوە کە پێویستە ئەم کێشانە سەرجەمیان چارەسەر بکەین و لە ڕێگەیەکی باشەوە چارەسەر بکەین و ئاخۆ ئەو بادانێکەوە تێپەر دەبن بەدڵی بودجەوە دەبێت یاخود چەندین دابڕانی لە دوای خۆدا دێن پرسیارەکە ئەمەیە لێرەدا هەر لە ڕێگەی کەناڵی ئێوەوە من وەکو پارێزگارێک ئەگەر بێت و هەرێمی کوردستان زەرەر بێت من ئامادەم بە شێوەیەکی خۆبەخشانەکە لە هەولێر کار دەکەم سکاڵا یاسایی لەسەر حکوومەتی عێراق تۆمار دەکەم لە دادگای باڵای فیدراالیەوە چونکە پارێزگاری لە هەرێمی کوردستان دەکەم و هەموو ئەو عەرەبانەی کەوا لێرە دەژین و من بە شێوەیەکی خۆبەخشانە دوای ڕەزامەندی حکوومەتی کوردستان ئەم کارە دەکەم نەتان هەر زۆر بێ سەرکەفتین بەڕێز کازم زوبەیدی شارەزای سیاسی و هەروەها محامی پارێزەر gelek spas ku tu bejdari Romalama ker bijî serkefti bê.